Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ejo nari kiri mu mwijima, ariko uyu munsi hari urumuri. Umutima wanje wari wuzuye ibikomere, ariko ubu watangiye gukira. Nsubiye inyuma ndeba aho nanyuze, mbona uko Allah yanyakiriye. Nubwo nari narayobe kure cyane, ariko impuhwe ze zaranyegereye. Nsubiye mu mucyo ya Allah, umutima wanje warahindutse. Nsubiye mu nzira yawe, ntuzandeke ukundi. La ilaha illallah, niriyo jambo ry'ubugingo. Muhammadur Rasulullah, niwe mutse unyobora. Naretse inshuti zantwaraga nabi, naretse inzira zitari nziza. Nafashe icyemezo gikomeye, ko nzakurikira ukuri gusa. Sibyari byoroshye guhinduka, hari ibigeragezo byinshi cyane, ariko buri munsi ngerageza kwegera Allah kurushaho. Nsubiye mu mucyo yara, nubwo urugendo rukiri rurerure. Urumuri rwawe runyobore, ntuzandeke njyenyine. Iyo mpagaze nsenga sala, numva umutima wanje uhumutse. Iyo nsomye Qur'an yera, amagambo yayo arampumuriza. Ubu mfite amahoro mu mutima, nubwo nkiri iminsi yuzuye ibigeragezo, kuko nzi ko uri kumwe nanjye, kandi ntuzigera undeka. Subhanallah, Subhanallah, impinduka irashoboka. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Umutima urashobora gukira. Nabonye ko ubuzima ari rugendo rugana ku Mana yacu. Nta n'umwe uperfect, ariko twese dushobora guhinduka. Ndashaka kuba urugero rwiza ku bandi banyuze aho nanyuze, kubabwira ati ntimutinye, Allah arabakunda. Nsubiye mu mucyo ya Allah, ubu ngiri umuntu mushya. Nzahora ngukurikira, kuko ari wowe mucyo wanje. La ilaha illallah, niro jambo
umunsi umwe nzasoza urugendo.